Nongeye kubasuhuza ndetse mbaye ikaze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV n'umwanya mbagezaho amakuru ari buze kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ribuze kubabwira yuko Jeannette Kagame yandikiye abasinzi naho umunyekongo yarahiye ko naba perezida azagira u Rwanda intara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muyane makuru Wazalendo baremeza ko basubiranyemo kubera u Rwanda. Muhawe ikaze kuri aya makuru ndetse n'ayandi yose mugiye kugizweho na Niyobuhungiro David. Aya makuru nyahere ku nkuru ya Jeannette Kagame, inkuru ivuga yuko yandikiye abasinzi. Ni inkuru ivuga yuko umufasha wa Perezida Paul Kagame akaba ari nawe muyobozi mukuru w'umuryango Imbuto Foundation, Jeannette Kagame yandikiye abasinzi baruwa ibasaba kugabanya inzoga banywa mu rwego rwo kwirinda ingaruka zigira ku buzima. Muri iyi baruwa yatambukije ku rubuga rwa Imbuto Foundation, Jeannette Kagame yagaragaje uburyo kunywa inzoga bitangira ari ukwishimisha bikarangira igize umuntu imbata ikangiza ubuzima bwe. Yagize ati: kunywa gake nibyo birimo inyurabwenge. Rwandiko ngeneye abakoresha neza alcohol, nubwo abayikoresha neza nabo bakwiye kuba maso kubera ko bari gukoresha ikintu kibi. Ariko icy'ingenzi cyane, ikihutirwa cyane, ikinyobwa n'ikiguca intege urwani nacyo. Jeannette Kagame yasobanuye ukuntu amatangazo yamamaza inzoga kuri televiziyo agaragaza uburyo ari nziza kandi ko zongera icyizere. Filimi n'indirimbo nazo zikagaragaza ko kunywa cyane ari ibintu binezeza bikanavura. Ati ukuri gutandukanye cyane nabyo, cyane iyo zibaye nyinshi. Yakomeje avuga ko ubusinzi buri kwiyongera ku isi ku rwego ruhangayikishije, ariko ko umuntu ku giti cye akwiye kwifatira icyemezo akirinda kuba imbata y'inzoga kandi ntacike intege. Ati gucika intege si ikintu cyo guhabwa intebe mu muryango nyarwanda. Wanze gupfa, nukenera ubufasha bw'abahanga bwa bagenzi bawe, gutegwa amatwi n'umutima ufungutse, nyaboneka dusange. Ku munywi ugana kubatwa n'inzoga, Jeannette Kagame yamubwiye ko akunzwe, ariko mbere ya byose agomba kwikunda. Ati gukoresha neza urukundo uhabwa ugomba kubanza kwikunda. Menya ko icyubahiro kizamurwa n'imyitwarire myiza. Menya ko nta wigeze yicuza ko yanze gutakaza ukwishyira ku murongo. Impano nuko utazicuza kuba utarakoresheje nabi ikinyobwa. Abantu batumva inama yo kugabanya inzoga nyinshi banywa, yababajije ikibazo kigira kiti: ninde mu by'ukuri uri kunyobwa ahangaha? Ikinyobwa cyangwa wowe wenyine, ubuzima bwawe, ishema ryawe n'ibindi? Muri iyi baruwa iri mu rurimi rw'icyongereza, Jeannette yashyizemo impanuro y'ururimi rw'ikinyarwanda igira iti: inzoga uyikura mu kibindi ikagukura mu bagabo. Jeannette atanze ubu butumwa mu gihe guverinoma y'u Rwanda ikomeje ubukangurambaga bwa Tunyweresi bushishikariza abanyarwanda kunywa inzoga nke mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo n'ubw'igihugu muri rusange. Muyane makuru akomeje kugarukwaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umunyekongo yarahiye ko naba perezida azagira u Rwanda intara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi w'ihuriro ry'imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo riharanira impinduramatwara ryitwa DPRO, Constantin Mutamba Tungunga, yasezeranyije abanyekongo ko naba perezida azagira u Rwanda intara y'iki gihugu. Ibi yabitangarije abanyamakuru kuri uyu wa 9 Nzeri 2023, nyuma yaho tariki ya 30 Kanama DPRO itangaje ko ari we mukandida wayo mu matora ya perezida wa RDC azaba mu Kuboza. Mutamba washinze ishyaka NOGEC yavuze ko uburasirazuba bw'igihugu cyabo burimo umutekano muke kandi ngo watewe n'u Rwanda. Abajijwe icyo azakora mu gihe yatorerwa kuba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagize ati: tuzashoza intambara ku Rwanda turwiyomekeho nk'intara ya 27 ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko abaturage barambiwe ibitekerezo bimwe, barambiwe izina rimwe. Niyo mpamvu natangaje kandidatire yanjye. Uyu munyapolitiki aravuga ko ari umukandida w'abaturage, akaba umukandida w'urubyiruko. Agaragaza ko afite icyizere cy'uko azatsinda amatora azaba ahanganyemo n'abarimo Perezida Felix Tshisekedi. Nubundi tukiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mutwe wa Wazalendo uremeza ko basubiranyemo kubera u Rwanda.
imitwe yitwaje intwaro iri mu ihuriro rya Wazalendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iremeza ko yasubiranyemo kubera ko ishinjanya gukorana na leta y'u Rwanda. Sendugu Museveni washinze umutwe wa Pareko FF nyuma yo kwiyomora kuri M23 aravuga ko APCLS ya Jules Mulumba bahuriye muri Wazalendo herutse kubatera muri Masisi igamije kwagura ibirindiro. Sendugu wabaye mu buyobozi bwa M23 hagati yo muri 2012 na 2013 yatangaje BBC gahuza ati twebwe nka Pareko FF turaterwa ntabwo dutera, twatewe na APCLS iri gushaka kwagura akarere binjira mu birindiro byacu byari biri ahitwa Igikoma, yica abantu, itwika amazu, irasahura. Yo irashaka kugira ngo yagura akarere kayo kandi twese turabaza Rendo, buri muntu ari mu birindiro bye, ariko ntabwo twaterwa ngo twipfumbate. Mu kwisobanura Mulumba yavuze ko ukwihuza kw'imitwe yitwaje intwaro ikarema Wazalendo kwabereye ipinga muri Gicurasi 2022 ngicyari kigamijwe cyaro kurwanya umwanzi ari we M23 yari yeguye intwaro mu mwaka 2021. Yagize ati intambara ncyashyigiye gutangira mu mwaka 2021 yatangiriye hariya mu Birunga muri 2021. Twebwe abarazista twari dusanzwe duhari, hari CMC, FDD, APCLS, twakoze icyicaro hariya ipinga ku itariki ya 5 kugeza ku ya 9 mu kwa gatanu 2022 dufata umwanzuro w'uko igihugu cyacu cyongeye guterwa tugomba kureka ibyadutandukanya. Nibwo twatangiye runo rugamba rwo kurwanirira igihugu cyacu. Kwisubiranamo rya Wazalendo Mulumba yasobanuye ko ruri guterwa nuko Pareko FF iri gukorana n'umwanzi. Ati uru rugamba muri kumva ngo Abazalendo bari gusubiranamo, u Rwanda rumaze kubona ko Abazalendo bazima barutesheje umutwe mu mugambi rwari rwacuze rwagiyeho rwimika Abazalendo batari bazima. Muri abo Bazalendo bakorera u Rwanda harimo Sendugu Museveni wari M23 ejo bundi 2012-2013 yari minisitiri muri M23. Sendugu yateye utwatsi byo Mulumba avuga, ahubwo ashinja APCLS gukorana n'umwanzi kuko ngo imuha inzira akagaba ibitero hagati muri Masisi. Ati amarembo yose abanyarwanda banyuraho ni Domi uyatanga, ntawe utabizi. Domi yafashe amafaranga y'abanyarwanda. Domi ni Jules Mulumba. Umuyobozi muri societe civile yitwa NSCC ikorera muri Masisi, Olivier Kanyenjomba yatangaje ko uguhangana hagati muri Wazalendo gukomoka ku kuba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itabafasha kandi yarabitabaje yerekana ko ibyo Sendugu na Mulumba bashinjanya ari inzitwazo. Kanyenjomba yagize ati usanga bari gupfa ibintu by'amagrade cyangwa kumva umwe ati ndi general ejo nundi yaba amaze kubona imbunda 50 harimo n'amashini gani nawe akajya ku kandi gasozi ati nawe yabaye general. Abazalendo bagiye bagera mu turere bashyiraho amabariyeri atandukanye kuko babuze uko bashobora kubaho bitewe n'inzara. Leta yarabahamagaye ariko ntiyashoboye kubitaho ngo ibahereze ibyo kurya ngo itekereze nuko bazabaho. Yakomeje ati ibi rero bikazana intambara ya buri munsi, aho ugenda watambuka nko kuri kilometero kimwe ugasanga hariho nka bariyeri 10 aho umuturage atambuka bakajya bafata ku myaka ye icyari cyo cyose mbese kinyuze mu nzira bakagenda bagishyikiraho kugira ngo babone uko baramuka. Uko generali w'Abazalendo abayoboye akarere kanini ni nako n'amabariyeri angana, ni nako amafaranga yishyuza ku bantu bikoreye imitwaro no gushyikira ku mitwaro bikoreye abangana. Sendugu Mulumba na Kanyenjomba baremeza ko u Rwanda rufasha mu 2023 gusa leta y'u Rwanda yo ibihakanye kenshi isobanura ko nta ruhare na ruto ifite mu ntambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mu yandi makuru tujye mu gihugu cy'Ubufaransa aho Perezida Emmanuel Macron yavugirijwe induru muri stade. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavugirijwe induru muri stade de Paris ubwo yaragiye gutangiza amarushanwa y'igikombe cy'isi cya rugby bamuziza impinduka
Amerika yakoze zongera imyaka y'ikiruhuko cy'izabukuru. Mu ijoro ryo kuwa gatanu Perezida Emmanuel Macron wari ugiye kuvuga ijambo ryo gutangiza amarushanwa y'igikombe cy'isi cya rugby yavugirijwe induru n'abafana, abandi barasakuza ku buryo ibyo bavuze bitabashije kumvikana neza. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byatangaje ko urusaku rwanumvikanye abafana bakimubona kuri televiziyo za rutura bashyiriweho mu mujyi wa Paris na Marseille. Umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa Manuel Bompard yanditse kuri X yahoze ari Twitter ati umwami Macron yahawe ingwenene n'abaturage b'Ubufaransa. Ubu burakari buvanze n'umujinya byitirirwa itegeko ryo kongera imyaka y'ikiruhuko cy'izabukuru Perezida Macron yavuguruye ryatumye imyaka y'ikiruhuko cy'izabukuru iva kuri 62 igera kuri 64. Kuva iri tegeko ryatorwa ryateje imyigaragambyo mu bice bitandukanye by'Ubufaransa. Bamwe babyuriraho bamusaba kwegura ibi birori byo gutangiza igikombe cy'isi cya rugby byabanjirije umukino wahuje Ubufaransa na Nouvelle-Zélande warangiye Ubufaransa butsinze 27-13. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru, mukomeze kugira ibihe byiza. Kuba tarakana subscribe namwe mu bikore kugira ngo mutajya mucikwa inkuru n'ibiganiro byose bitambuka ahangaha.